hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Gosip-gosip di belakang, gosip-gosip di belakang, gosip-gosip di belakang, gosip-gosip di belakang. Ladies and gentlemen, please welcome Dijagung Rasanya anjing banget. Begini, kelakuan orang Nias ini banyak dibicarakan di belakang-belakang orang, di belakang-belakang